Nungkong ekublay pi ki perlok waro. Haini kepor dia emlangi nadu u president ka association u general secretary nga kaunong ekitien yong ka association bat kidkot ka executive committee yong ka association. Kani to ka jingpentip na ka office ka all Jaintia Hills Poultry Farmer Association sha kinong ris year waro hapo Jaintia, West Jaintia, but East Jaintia. Waka general meeting uman go haga arfo atrek uman go smito den yong nu benai ne arhajar arpon ro heitai hayung klok muchut that mutlong si West Jaintia ke meeting usdango nadu kopor khat WM kerpat ye piwaro kiwaris ya hapo Jaintia West but East Jaintia menhoide uya dampi uya wan hakani gasni yo I uya penbai uya penyo but uya ejumut kayega wato ulei halor ki jinge ki wakam ki nong risia the chami menhoide udam ine uongi ye yo higika nebha de yo lut I wakimar yong I le chak nyot bengi ha kiwi dewan kiwawan navar kabams ia kitiar gitar parok de kudor gi man de go ko am nong yi ne ejung mentoy de sachi sen kerpat bat kuntu ye pi waro ki paranong ris ia uya wani uya teli nang wagani ka kam wa I yaki yakrei uman go wa ejung toy ye I yo I uya im jakpo te khado kit bok o ye pi uyo pi de chai de nang yo pi yo wan hagategasni bat kamjo la hagi po wa dangwan